Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este novo episodio de Xeración Celta, un episodio especial dunha serie de podcast que temos en Celta Media. Seguro que algún de vos xa coñece. Hai un episodio con Atilano, con Carlos Domínguez, hai outro episodio con Borja Ubiña, con Hugo Sotelo. Xe estamos nun episodio especial polos ascensos históricos do Celta, como xa vos contou o noso compañeiro Juan Adel ao longo dese tour especial tamén que fixechedes polo noso estadio na tarde de hoxe. Agardo que vos gustase, agardo que sí, porque xa mirábamos como estabades por aí indagando en todas os recovecos de Balaídos, e agora rematamos con este podcast especial coas lendas de algúns ascensos históricos. Tamén por darlle un pouco de contexto a este podcast Xeración Celta especial, estes días estamos a celebrar o 90 aniversario, non? Cumprense 90 anos do primeiro ascenso do Celta a Primeira División, alá polo ano 1936, como sabedes, logo chegou a guerra civil en España e non pudemos xogar en primeira ata que rematou a guerra, pero desa data do 36, pois a partir de aí moitísimos ascensos con estes protagonistas, nalgúns deles Atilano vecino meu carón, Manolo gran capitán, Sergio Álvarez. Benvidos e graciñas por estar os tres, Un placer. Encantado de estar aquí. Pois queremos falar con vos un pouco das vosas vivencias, das vosas memorias. Unha primeira cuestión que vos vou facer así os tres de seguido e logo falaremos cada un da súa época. Ati, empezo contigo. Claro, son moitos anos, 90 anos dende o primeiro ascenso, e hoxe o equipo está xa consolidado en primeira, que eso tamén hai que telo en conta, non? Aparte de estar consolidado en primera, estamos en un nivel muy alto en el sentido, con buen juego, con gente de casa, que es fundamental, y yo creo que el Celta puede ser uno de los momentos más altos, con menos presupuestos, con menos... No estamos hablando de Carpi, Mostoboy y todo el tema porque claro, eran casi 21 internacional que había. Ahora tienes 16, 18 chavales que son de casa, son de la cantera, gente pues muy preparada y que está haciendo muy buen trabajo. Sen dúbida, que día Tilano, non? Manolo, pensando tamén dende a túa perspectiva, claro, ti estiveches en moitos momentos de inestabilidade do club, de ascenso, de momentos económicos tamén non moi bons, e agora, claro, estamos falando dos ascensos históricos nunha posición pois moi boa, non? A nivel de club. Como ves desde fora? Hombre, yo lo veo muy bien. Espectacular lo que está haciendo el Celta. Lo decía Tilano ahora, con muchos chavales, o sea, tiene un mérito enorme que con tantos chavales, con el presupuesto que tiene el Celta, pues esté en la parte de arriba. No, digamos, está luchando para salvarse, sino luchando para meterse otra vez en Europa. Por lo tanto, tiene un mérito extraordinario. É que curioso, non, Sergio, estar falando hoxe, non? Estar rememorando esa data do 90 aniversario do primeiro ascenso a Primeira División nunha situación, tío, vives agora dende dentro do club como conselleiro, que fai anos non vivíamos, non? Tanta estabilidade en moitas facetas do club. Sí, creo que sí, non? Creo que é un momento de historia para disfrutar, e sobre todo non só a nivel deportivo, que tamén que estamos pois moi contentos e moi felices polo que transmite o equipo, por como xoga e por como fai as cousas, sino tamén a nivel social, non? Creo que na historia do Celta creo que o que eu recorde, o que teño lido e escoitado, pois donde quizás a afición está máis enganchada, esa conexión, non, entre clube, afición e xogadores, creo que está sendo moi grande, e creo que isto tamén é moi importante resaltarlo, non, porque un clube por si solo non vale nada. Entón, que é esa conexión entre todos, para min é moi importante para que este clube pois siga crecendo e que siga moitos máis anos, non? E sobre todo pois que ves que tamén hai moita xente xoven, e eso tamén, claro, tamén axuda a que ti creas que este Celta ten moito futuro. Iso é importante, unha palabra que di Sergio aí, a conexión. Vos seguro que sabedes ben, por ser parte da afección do club, estades a comprobar día tras día como pois xuntos estamos gozando, os que estamos dentro do club, os que estades fora, todo o ecosistema celta, estamos gozando dunha estabilidade que hai que valorala, sen dúbida, hai que ter en conta os anos que estamos a vivir, porque
esta xente que está aquí ao meu carón viviu épocas de moita inestabilidade. Vou empezar a facer memoria eu tamén coa hemeroteca que nos trouxo aquí Juan Adel. A verdade é que fantásticas as portadas de ascensos. Seguro que ao longo do tour que fixechedes falouvos ben Juan Adel de temas dende a súa hemeroteca, que é un auténtico crack, o noso historiador aquí no club, e decorounos a mesa estupenda. Pero a guinda está tamén nas anécdotas da xente que viviu dende dentro eses ascensos. Por exemplo, Manolo, indo na orde cronolóxica, quero que nos fales hoxe un pouquiño aquí, neste podcast especial Xeración Celta pensando en ascensos históricos, daquel ascenso da tempada 1968-1969. Digo porque, claro, levábamos moito tempo en segunda división, aproximadamente 10 anos, pode ser, non? 10 anos seguidos en segunda, e aí, ao final desa tempada, 1969, conseguides o ascenso a primeira división. Que recordos tes, Manolo, desa época? Que se che pasa pola cabeza cando pensas nesa tempada 68-69? Bueno, nosotros hicimos una temporada muy buena, ascendimos a primera división, pero esto ya venía del año anterior. El año anterior ya habíamos dejado ahí un pozo que se veía venir, porque el año anterior habíamos llegado a las semifinales de la Copa del Generalísimo. É verdade. Y nos eliminó el Madrid. Entonces, quiero decir, ya teníamos un equipito muy bien armado y la prueba está que después, efectivamente, después de 9-10 años en segunda división, pues logramos ascender y bueno, pues maravilloso. La gente, pues lógicamente, de tantos años en segunda, pues estaba loca. No es como ahora, que ahora es espectacular. A mí me hubiera gustado vivir esta época, porque hay una juventud, hay una alegría, hay una emoción que te pone los pelos de punta. Entonces, bueno, cada uno le tocó vivir la época que le tocó, ¿no? Pero quiero decir que ahora mismo el club está en una situación, la afición está maravillosamente bien y bueno, recordar lo que me decías de ese ascenso. Después tuvimos, creo recordar, 4 o 5 años máis en primeira división. E que logo dese ascenso, Manolo, e que moita xente fala dese ascenso, non? Do ascenso do 68-69, dese curso, porque logo xa aparece como a semente do primeiro Eurocelta, non? Nos anos 70. Exactamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, después de unos años en primera, pues empezamos a subir y bajar. Y hasta, pues, el nefasta segunda división B, que, bueno, que tuvimos que padecerlo y logramos salir de ese pozo tamén. É que aí tamén queremos falar diso, non? Dese tema. Vos xogachedes en segunda B, Sergio, sí, xogou en segunda B. Ti xogaches en segunda B tamén. No. Non xogaches. Con el Celta? Non. Noutras categorías, o sea, outros equipos, penso. Sí. É unha categoría complicadísima a segunda división B. Manolo estivo na segunda B co Celta. Nese momento, porque tamén hai que falar, se falamos de ascensos históricos, aparece a figura de Pavic, ese adestrador serbio que chegou aquí medio enganado, non? Polo que me dixeran, que dixeran, o equipo está, non, aí Juan Adel contábame anécdotas. Chegou Pavic, a ver, como chega? Está en segunda B ou en segunda? Este equipo onde está? Ao final estaba en segunda B, arremangouse a camisa e levou o equipo a primeira en 2 anos. Sí, efectivamente. Como foi iso? Porque hai moita xente que, claro, valora moitísimo que nesa época, estamos a falar de outro ascenso histórico, 80-81, 81-82, 2 tempadas consecutivas, conseguides pasar de segunda B a primeira. Exactamente. ¿Qué destacas de ese equipo, Manolo? Hombre, vamos a ver, destaco que efectivamente nosotros éramos un equipo prácticamente de primera, que estaba jugando en segunda B. Por lo tanto, había unas garantías, que eso es muy relativo muchas veces, ¿no? Porque ves que equipos que bajan de primera división y después les cuesta un mundo ascender. Pero bueno, nosotros tuvimos la gran suerte, la fortuna, que éramos un buen equipo, de ascender de segunda B a segunda. Y ese año en segunda, que ascendimos a primera, ese año fue maravilloso, porque ganábamos por 4 goles fuera, por 5, fue un año espectacular.
y bueno, pues muy satisfecho por estar esos 2 ascensos con el Celta, porque la verdad es un sufrimiento cuando desciendes, y cuando desciendes como descendí yo a segunda B, pues eso no se olvida la vida. Pero bueno, después ascendimos, yo tuve la gran suerte de que me hicieron un homenaje extraordinario. Sí, foi a última tempada, non, Manolo? A do ascenso, exacto. a de 1982. Y bueno, yo encantado de haber estado aquí tantos años y de haber luchado por esta camiseta, y feliz y contento de que hoy en día pues el Celta esté estabilizado en primera división, con un equipo con muchos chavales de aquí, que eso me enorgullece, y bueno, y que sigamos muchos años así. Como fai fincapé aí Manolo coa xente da casa, porque en outras épocas era moi complicado, era moi complicado. Manolo, é un gusto escoitar o que dis, botar a mente atrás para os que non vivimos esa época, poder coñecer de primeira man como eran esas tempadas, esos sentimentos que ti tiñas como xogador do Celta. Outro sentimento que quero que nos fales hoxe é ese momento, non? Logo dese ascenso a primeira división no ano 1982, marchas, retírase Manolo, sí. E aquí Balaídos como responde, porque un amigable aí coa selección polaca, ¿no? Sí, a selección ¿Cómo polaca foi? Y bueno, pues la verdad no esperaba que el campo estuviera tan lleno, y bueno, pues fue espectacular. Eso es para no olvidarse en la vida de eso. Usted, para mí, fue maravilloso, y bueno, no lo esperas además que venga tanta gente. Eran años complicados, difíciles, lo estábamos hablando antes no podías, si faltaba una camiseta, ya llegabas aquí y no veas tú... Carmen te ponía... te ponía a andar, y hoy pues se reparten camisetas, se regalan y tal. Las cosas han cambiado de otra manera y para bien. Entonces, encantado de que todo siga así, y bueno, y el club esté y siga en esta dinámica que tiene ahora, ¿no? Que es espectacular. Por moitos anos máis, Manolo, por moitos anos máis. Sí, y en mi época también salimos, sobre todo del Celta juvenil, que habíamos llegado a la final de la Copa de... Bueno, no sé si era Generalísimo de aquella juvenil, y llegamos a la final, que la perdimos con el Bilbao 2-1 en el Bernabéu. Y también salimos 5 o 6 chavales de allí, llegamos a jugar en el Celta, en primera. O sea que de aquella también, o sea, no, lo que pasa es que hoy en día ya es el no va más, porque chavales, vamos, y además con categoría, porque da gusto de jugar. Sí, non, é verdade, é verdade. Pois fixadevos, o que conta Manolo daqueles tempos, retirouse no 82 e xa pouco despois aparece por aí Atilano, non? Temos que empezar a falar xa de... Yo aparecí de la hora que se marchara. Desa época, non? Querías que marchara Manolo? Si non lo echan... Se non xogabas ou que? Hai dous centrais que temos aquí. El boleto e pude venir para acá. A verdade é que temos aquí unha foto chula, con dous centrais de categoría, un porteiro de categoría. Aquí o que sobra son eu. Non pasa nada. A ti, falábamos do 82, seguindo esa liña cronolóxica. Claro, temos que falar do ascenso. Eu destaquei este ascenso, do 86-87, porque penso que a gran maioría dos celtistas que non son desa época, os desa época dou por seguro que sí, que recordan ese momento, vamos, o teñen aí na memoria segurísimo. Pero xente que non é desa época, por exemplo, eu recordo a moitísima xente falar dese ascenso ou dese estado como se fose algo... non sei se increíble, espectacular. Fálanos dese ascenso, da tempada 86-87. Pues creo que era un playoff que teníamos que jugar contra el Sestao. E que foi unha fase, moita xente falaba, non, desa liga como a liga do playoff interminable, sí, porque foi unha fase regular de 34 xornadas, logo estendeuse un playoff un pouco extraño con ata 44 partidos que tivo que xogar o equipo ata o final. Foi un formato complexo tamén. Sí, e aparte duro. Pero fue extraordinariamente bonito. Se lo estaba diciendo antes a Sergio, que recuerdo cuando, después de haber ascendido y todo el tema, fue un día muy complejo, pero muy complejo en el sentido que incluso
La noche antes del partido nos sacaron del hotel con amenaza de bomba en Bilbao. De hecho, yo claro, cuando entró la policía, que teníamos que salir, abandonar el hotel, ¿no? Yo miré para el compañero y le dije, ¿qué coño has hecho, tío? Que nos han venido, claro, pensando que era, y dijo, no, tranquilos, que es un tema que hay amenaza de bomba y tenéis que salir. Después el partido fue extraordinariamente bueno por nosotros, no porque fuera buen partido, sino porque nosotros el planteamiento, la forma de... Hai que dicir que o empate nese último partido contra o Sestao ali en Sestao, o mítico Las Llanas, non? De Sestao, o empate valía. El empate valía y al final, ya te digo, hicimos muy partido serio, que controlado en casi todo momento. Y lo que le estaba comentando antes a Sergio, no recuerdo, una vez que acabó el partido, solo recuerdo de la Cañiza para acá, la cantidad de coches con la bufanda y la bandera del Celta. Que vos pasaban pola autopista? No, nos venían acompañando. Nos fueron a buscar a la Cañiza. Y de la Cañiza para acá, toda la carretera viniendo para acá, todo era el autobús y coches con banderas, con bufandas, con todo el Celta, hasta Vigo. Después en Vigo, llegamos aquí a Vigo, a la Plaza de España, y teníamos que ir al ayuntamiento y tuvimos que ir en dirección contraria, porque era imposible de la cantidad de gente, la calle Venezuela con dirección al ayuntamiento, pero fue extraordinariamente bonito, emotivo. Yo no he visto tanto la plaza del ayuntamiento como toda la vereda del Castro, era imposible, estaba todo, pero... Que de feito, naquela época falaban do tren de Sestao, do tren do ascenso, non? Do tren porque hubo mucha gente que se... Moitísima xente en tren, non? Autobuses, tren... Creo que, fíjate que te digo, a lo mejor me equivoco, pero ¿no estaba por ahí, por el medio Leri? Sí, estaría. Creo que estaba Leri, que había sido uno de los que había promocionado el tema este. A lo mejor me equivoco. Pero no, seguro que... É que moitísima xente falaba o tren do ascenso, non? O título, o tren de Sestao, o tren do ascenso é outra das anécdotas que moita xente recorda, non? Dese momento. Que, por certo, Javo Irureta, adestrador daquel Sestao, Mendilíbar xogaba naquel Sestao tamén, outro día indagando por aí, claro, que empezas a indagar cousas e saen aí baixo pedras, as anécdotas. Atilano, logo de Sestao, que tamén foi importantísimo a nosa historia, polas vivencias que contas, polas experiencias que vos, que todo o celtismo viviu en Sestao, chega ao ascenso que tamén destaco de 1991-1992, xa con Chechu Rojo. Aí, foi o teu último ascenso antes de retirarte, porque xa retiras en primeira, pero este foi o teu último ascenso. Que recordas desa tempada? Esa temporada, la verdad que teníamos un equipo muy bueno. Estaba Espinosa, estaba Jimmy Hagan, estaba... ¿quién estaba más por allí? Pachi Villanueva na portería, con Matei aí, boa competencia aí na portería. Jorge Otero xa andaba por aí. Jorge Otero, estaba Vicente. Velado Gudel que chegaba empezaba a ser xa o Gudel que logo xa coñecimos todos, non? Que creo que incluso, non sei si Vlado quedó Pichichi en esa temporada, me parece, y la verdad que teníamos un buen equipo. Y Chechu Rojo, pues bueno, le dio también el toque que necesitábamos, era una persona muy especial, y yo creo que él fue uno de los partícipes, las personas que más participaron en el ascenso a... Deixou tamén o seu selo aquí, Chechu, como adestrador. Nos llevó a la final. Contanos un pouco, aproveitando un pouquiño aí o contexto, Bati, como foi eso? La final de... Contanos un pouco como vives ti unha final como xogador do Celta. Está en unha final con el Celta en la Copa Rey, creo que había sido en... Aquí desvirtuamos un poquito a temática, vale, facemos un paréntese porque a ti non vai falar dun tema había sido en el Manzanares. Sí, claro, no 94. Fue algo extraordinario. Allí llegamos y parecía Balaidos. De la cantidad de gente que había y todo el tema, también había gente en Zaragoza, está claro. Hombre, sí. Pero muy bien.
muy bien, y fue un partido de verdad que bueno, cuando llegas a los penaltis, la moneda Pasan arriba. cosas, ¿no? Algún día podremos repetir esa experiencia, ya verás cómo Claro, sí. sí, Ya verás seguro. cómo sí. Algún día Pero ya que te verás quiero cómo decir, sí. si tuviste, si todo sigue como sigue ahora, ¿tuviste el partido del Barcelona Sí, otro el día. otro día? Sí, ¿no? El Celta jugó Partido de como todo. Los Ángeles, en el sentido a un equipo como el Barcelona. Sí, sí. Nos generaron 3 ocasiones, 4 como mucho. É que o equipo compite, é que Claro, como es que falaban es ao un principio, é equipo- unha época que hai que valorar moito. Claro, por eso te quiero decir. Es verdad que tenemos un buen equipo, pero también tenemos que valorar el gran entrenador que tenemos, que también está de casa y también es una persona que apuesta mucho por la gente de casa. Y la gente de casa es buena. No, sen dúbida, é que hai que tomar ¿Y boa por nota. qué no podemos otra vez? Digo cheu que sí, repetir? xa verás. Como dentro de pouquiño poderemos volver aquí e non sei quen estará neste podcast onde faremos outro, pero agardo que próximamente, dentro de non moito, podamos facer un podcast que alguén este aquí falando de o que é xogar unha final, non sei se de Copa ou de competición europea, do que sexa, sendo xogador Bueno, do Celta. también te viene una cosa. No podemos quejarnos de nada porque acabamos de ser eliminados en cuartos de final. Non, aquí non hai queixa, hai que de la disfrutar. Europa League. Hai Y que no es fácil llegar a cuartos de final. Hai que competir disfrutando, gozando, como estamos vendo esta tempada. Penso que os rapaces están amosando esa... Cando ves un partido do Celta, ves que os rapaces están cómodos xogando, ves que están gozando, o que dicíais vos antes, ese tema como xogadores de fútbol, hai que velo, hai que detalo, e penso que a xente o detecta. Aparte tienes un tema. El camino está marcado. Ves el Celta B, el Fortuna, Sí, está haciendo una temporada, pero ves el juvenil y sigue haciendo que ha quedado campeón de liga y sigue haciendo un... O sea, te quiero decir, el camino está marcado y el que quiera seguirlo sabe lo que le cuesta. Si quiere jugar en el primer equipo, sabe de trabajo, trabajo y trabajo. non hai outra. Pero tiene una solución. DJ, El entrenador que está en el primer equipo le cuenta con los jugadores que lo permitan. DJ Sergio, que ahora vou contigo o que che dixo. Esta é boa, anécdota saco eu do bolsillo antes de falar dos ascensos de Sergio. DJ o que che dixo Atilano cando chegabas á Plaza España con 17 anos coa túa nai a asinar o teu primeiro contrato como xogador do Celta. Sí, cheguei en xullo, eu era menor de idade, entón tiña que vir miña nai comigo para asinar o contrato. E teño ese recordo, era Atilano que estaba ali. E cando vou asinar o contrato, dime, chaval, así, era, este é fácil chegar, o difícil é manterse. Esa frase que Agora, me mira, metida na cabeza. Antigo se ven, Aí está. Aí Pero está. le fue bien el consejo. Hombre, Todo, claro, todo no, por no. eso. Claro, estivo ben, unha boa frase, para logo facer a carreira que fixo o gato de Catoira como porteiro do Celta, Sergio. A ver, que dicir, non? A época máis recente dos que estamos a falar aquí, moitos recordos, por suposto, 2 ascensos. Vouche falar do primeiro, destaco o do 2004-2005, logo de estar na Champions, o equipo baixa, nesa tempada volve a recuperar a categoría. Ti con 17 anos estás no Celta B, pero en moitos momentos desa tempada, 2004-2005, xa estás en dinámica de primeiro equipo e seguro que nos podes contar anécdotas ou recordos daquela tempada con Fernando Vázquez. Sí, a verdade é que era eu chegaba, pues, bueno, despois de estar no Arousa moito tempo, chegaba como, bueno, en principio para os juveniles, eu era juvenil, xa estaba aí Moncho Carneiro de entrenador, estaba Rafa Sai de entrenador do Celta Fortuna. Bueno, empezo xogando nos juveniles, xogo 3 partidos, lesionose un pouco o porteiro do Fortuna, entro a xogar e xa, bueno, xa desde a pretempada, pois, estou en dinámica co primeiro equipo, con Fernando Vázquez, con xogadores que, bueno, que viñan de xogar unha Champions, non? Entón, para min era todo un soño, pois, feito realidade, poder estar aí con esos xogadores e despois, pois, intentar empaparte, non, do día a día, que ao final, pois, é o que intentas facer. Esa tempada, ao final, pois, foi moi bonita, non? Ademais, foi unha tempada, pois, especial, que seguramente, pois, recordaredes moitos dos que estás aquí, porque foi un doble ascenso, non? Tuvimos que subir 2 veces porque gañamos e despois dernos o partido por perdido por alineación indebida e despois na penúltima xornada viñera o Eibar aquí gañarnos e
tiveron que ir a xogar todo a Lleida. Acórdome que foran primeiro o día anterior foran os convocados, e o día seguinte pola mañán pois marcháramos tanto traballadores e xogadores que non estábamos convocados, e fóramos nun avión a Lleida, e a verdade é que fora un sufrimento, non? Porque, bueno, era un partido a vida ou morte, onde nos xogábamos todo. Para min era unha experiencia nova e ao final pois saiu ben, non? Entón pois foi o ascenso, digamos, donde eu me bauticei e donde vin o que era o fútbol profesional por primeira vez na miña vida, e creo que eso pois é unha experiencia que me quedou grabada para sempre, onde eu dicía que eu quería vivir eso moitos anos, non? Claro, que foi como a cara e a cruz en cousa de 2 semanas ou máis ou menos. Sí, porque chegáramos a celebrar o ascenso, En Xerez, fora en Xerez. Saíramos na rúa a celebrar o ascenso, e o día seguinte pois a ir ao dictamen donde fixéramos a alineación indebida por eliminar un xogador como era Toni Moral. Toni Moral, a xente, claro, falaba o caso Toni Moral, a ver, que pasaba con esa ficha, non? Que agora Tilano ten que estar aí con estes temas, de cantos anos ten o rapaz que está no B, pode xogar, cantos partidos xogou, foi algo así. Sí, era algo así, se eras maior de 25 anos, pois si xogabas 5 partidos seguidos, tiñas que xogar, e os últimos, se non xogabas 8 ou 10, era os últimos 5 non podías xogar. Bueno, era unha historia un pouco extraña, e bueno, pois ao final pois nadie sabía ben clara, e creo que fora o Alavés de Peterman, pois si que estivera atento, fixera, bueno, as súas alegacións, evidentemente pois era unha alineación indebida para as normas que había. Cortache desa celebración. Estamos na celebración, volvemos a poñer as pilas, o máis difícil, non? Porque veo o Eibar aquí, que estaba competindo con nós. Perdemos ese partido, era Eibar de David Silva, estaba ali David Silva naquele Eibar tamén. É verdade, é verdade. É verdade, pois eso, fomos despois a xogar todo a Lleida, non? O ascenso, e conseguíramos ali e celebrarse por todo alto, a verdade, non? No, sen dúbida, Jandro e Pereira, non? Sí, correcto. Pereira bota de oro. Sí. Ele está ainda o vin fai pouco e díxome, eu non me quería que me cantaban bota de oro, non era capaz de creer, sí. Que era Pereira bota de oro, era moito agarimo por Pereira tamén. É que é un equipo como comentabas antes, non? Aquel Celta que baixa a segunda, queda Gustavo López tamén no plantel, queda. Pinto. A ver, Ouviña, Borja, a ver, é un equipo xa competitivo, aínda de estar en seu Perizo, o Méndez do Galego Méndez. Galego Méndez tamén. Sí, algún máis seguro que se nos esquece por aí. E logo pasa Canovio. Canovio non Viñera non xogara, creo que Viñera ese ano. Non, penso que sí que estaba por aí xa. Non xogou Champions, veo ese ano, Viña do Valencia. No, claro, o sea, que estaba no plantel. Sí, no plantel, claro, sí, pero claro. non quedara do ano anterior. No, foron fichados. Canovio e Zandor. No, falo dese plantel, dese plantel da 0405. Sí. E claro, pasan os anos, Sergio, consolidaste na portería, hai unha competencia aí moi chula na portería con Joel nesa época, porque logo vivimos ese último ascenso, que aquí chegamos xa ao final da liña cronolóxica ata o día de hoxe, ata o día de hoxe, porque temos que ir ata o ano 2011-2012 para falar do noso último ascenso a Primeira División, e aí sí que estabas ti xa consolidado no plantel do primeiro equipo, con esa competencia chula que eu digo, con Joel, porque de fora, claro, veíamos dous rapaces, levanse moi ben, non sei se amigos, colegas, pero esa relación, pero claro, había un posto que competir aí. Sí, bueno, eu creo que foi unha competencia que xa tivemos dendo Fortuna, non? De sempre. A verdade é que nunca o levamos a nivel persoal. A verdade é que con Joel sempre tuve unha relación moi boa. Joel é unha moi boa persona que intenta axudar sempre. Eu sempre dicía, para min o meu rival evidentemente é Joel, pero que non, o sea, o que ten culpa de que non xogue non é Joel, senón é o adestrador. Entón, a culpa non é dele, ele está facendo o mesmo que min, está traballando polo mesmo, é o que ten que dicir o adestrador. Por eso nunca tuve ningún tipo de problema con ningún compañeiro de portería nin de campo, non? Porque o vía así, era o meu punto de vista de velo. Entón, pois, foi unha competencia bonita onde ele empezou xogando esa tempada, despois tiveron unha lesión e despois acabara xogando eu toda esa tempada hasta conseguir o ascenso, non? A máis lembro que estaba xogando e bueno, creo que ese ano pois o equipo pois éramos moitos da casa, como dicía Manolo tamén, creo que chegábamos a ser pois a veces incluso 10, non? No once inicial do partido, que son moitos, e conseguir o ascenso con 10 xogadores da casa no plantel, pero é moito. E recordo que
era, non? Era sair ao campo, sobre todo sair aquí a Balaídos e ter a sensación de que eras superior aos rivais, non? Que gañabas porque eras bo e porque eras moi superior aos Ademais, rivais. viñamos aí dunha época tamén de moitos intentos, non? Os penaltis en Granada, Sí. moitas tempadas en segunda, o tema de Iago Aspas aí contra o Alavés no ano 2009, salvando os mobles como sempre, Sí. etcétera, etcétera, non? Foran anos duros, foran anos tamén donde entramos en lei concursal, donde o clube Eran anos tamén complexos, sí. Tamén económicamente tuvera moitos problemas e a verdade é que ese ascenso pois por todos esos motivos, non? Seguramente anos en segunda división donde te salvabas na penúltima xornada, onde sufrías moito. Creo que ese ascenso recordo como algo un pouco que decía Tilano antes, non? De ir a plaza do Concello, de estar ali na terraza, de ver todas esas persoas dende abaixo, subir todo hasta o castro, todo cheo de cabezas. Que pasada, Era increíble, a verdade que aínda se me pon... Hai unha semente aí do que Sí. estamos a vivir hoxe, seguro. Sí, eu creo que Pero sí, tamén algo unha hai. cousa, xa para rematar, como anécdota deste último ascenso que vivimos, seguro que vos tamén recordades como foi ese final, non? Esa xornada que certificou o ascenso da 11-12. Que partido, Sí, Que partido moi partido emocionante, vibrante. trepidante, con moitas ocasións. O 0-0, o famoso 0-0 contra o Córdoba, non? Sí, creo que, bueno, todos sabemos que a nós valían o punto empate. para subir, e eles valía o punto para entrar en playoff, entón, pues, bueno, eso casi que sae de forma natural, non se fala nada, pero ti sabes que che convén, entón, pues, nadie proíbe o empate a cero, entón, pues, saiu así o partido, de verdade que foi un acordo, teño ese recordo, non, de un tiro de Quique de Lucas, creo que de fora da área. Ia comentar eu agora Que mesmo. fora lá E a todo o grada de mundo, gole, sí, entonces, sí, quedou un partido un pouco para a historia por eso, non? Porque creo que foi o partido donde menos tensión tive na miña vida, non? Que non É que iba tiraban a portería. a preguntar E ainda así creo que por eso, por o tiro de Lucas. Sí, sí. E que todo o mundo, o tiro de Lucas, E ainda así creo que, bueno, que saíu beneficiado o Córdoba en este caso, que creo que nós, como estábamos, na dinámica que estábamos, na xeira que estábamos, creo que aquí en Balaídos hubiésemos gañado, pois, os ben, Sen Porque dúbida. ademais recordo que o antepenúltimo partido aquí que me expulsan a mí, o sea, con un menos ao principio, conseguimos remontar, o sea, un penalti, márcanos e conseguimos gañar ese partido. Creo que o o equipo estaba nunha dinámica de que daba igual o que pasaba, que vías que era superior ao rival e gañábamos, non? Pois aquí tedes, as lendas do Celta falando dos seus recordos nos ascensos históricos do noso club ao longo da historia do Celta. Sergio Álvarez, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Un placer, gracias a ti. Manolo, gran capitán, moitísimas grazas. Encantado. E a Tilano, moitísimas grazas. A ti. Graciñas tamén, por suposto, a todas e todos vos. Agardo que a tarde fose ben. E ata a próxima aquí en Celta Media. Chao.